Voini March ni ni kumsang ni somni pali in rin ni ani a in zawaiin chibaile vekule Myanmar chanchin thar lor khom Ministry of Health NUG chinchiananin sarkar paithlak ani nu kumthum chungin sipai junta hian health sector be puithlak na voi sang khat zani chuanga nei to ani NUG Central Committee Against Terrorism chuan Junta Central Committee on the Recruitment for Military Service le an nuaya team te chu firfiak polanga ngai anni thon puang Tholeni khani angun region atanga NUG Central Committee on the Interim Public Administration le Township People Administration te inbiak na annei United States sa chuan Washington DC a chinmi te chuan UN Myanmar Ambassador Ucho Mutun chu mihuai sen anginan choi moya chinnam nun phung sha reng na anhlan bok Sagan Riziana Tazi Township a chuan February ni somni pakhat atanga ni somni pali thleng khan junta sipai tele PDF te inkara indona na setaka oma Ministry of Defense NUG Nuaya number 1 military region in Atarlandan chuan junta sipai somthum pali anthi ani Upper House of Friends sa Myanmar palai te kaishuai Minister of Foreign Affairs NUG le French Rama NUG representative te chuan French MP Mr Pascal Alizard anmu Sagan Riziana Mungzua Township a chuan Topu village sa Raison Thontura an kallain junta sipai te chu guerrilla in anbeya thukan lak nei na Tarlandan chuan junta sipai pathum anthi ani Ningani Zing Khan Revolutionary Force te chuan Banmok Bula Munhia Junta Army le Sunni National Army te chu anbeya indona na setak ayan junta sipai panga anthia PDF member pakhatin nun na achan vebok In Mabin Township a chuan let's never get back in this revolution ti ming puin sipai dictatorship dodal na kong anzo Mandalay regiona Madayar Township Marlambiala chuan junta sipai te chuan tual chung khwa anbeya civil mi pahni anthata in som an halbok Northern Sansteta Mumbai ta chuan tual chung indona a karni chungin civil mi som pasarin annun na anchana chungzinga chuan mi pahni anlutan sak anni a heiba ka hian regiment 99 na changa junta sipai te chuan Hmeichhe pathum chu an pawngsual ron bokani junta sipai te che dan hi avarap thlakem chunglamin an chunga phuba lamul ro se Makui regiona Zaito Yatar Township a chuan Luchi village a in Zavel junta sipai ten an hala zeng paralyze pakhat chu kanghlum ani Rakhai State Minbia Township a chuan junta sipai te chuan Minphu civilian hospital chu aerial bombing an neya Arakan Army te soidanin he thil thlenga hian civil mi te indona a tang tele damdoi na thoktu te chun na takin an hliamani Minbia Township a chuan AA chuan Kani village pula sipai training school number 9 chu an la theita ni thukan lang nei na Tarlandan chuan junta sipai tam tak an thia ral thuam tam tak an manbok Southern Sansteta Seaside Township a chuan junta sipai te chuan indona omlovin he muna hian fighter jet mangin aerial bombing an neya Pau National Liberation Army soidanin mi pakhatin nun na achan baka school telin building chen khat a chebok PNLA chuan Seaside Township a tual chung mi te chu tual chung indona awangin an bungrua zonga holo turin an shiatira kongpui section khapto te chu manglo turin an ngen bok Junta Permanent Secretary of Labor Ministry soidan chuan Japan Rama Factory le workshop thoktor intran tamjok tan na hon ani ang junta roi to senior general min online chuan Myanmar chu ramdang hnuaya aum to ti soin chenom ram chen khattelin chu wangin zirturom te sia chuan hamtana rongbolanga ni ati junta roi to chuan zirna lama tlak chamna aum thole Myanmar chu mathematics le engineering lama ramdang tenen anin thlau theilo ni in asoi Junta Yangon Regional Investment Committee chuan February thla khan mi Zavel tan na tho theina tur investment thar pali apumani Mandalay regiona Chanmia Thazi Township a chuan Central Bank of Myanmar Mandalay branch atan building thar sakme kani
junta ten mungzua khwa pali an halna mi pahnih an kanghlum junta military sipaiin te chuan ni lai ni le ni nga ni khan sagain khopui mungzua townshipa khopali an hala mi pahnih an kanghlum ani ni nga ni khan pitar pakhat chu aina kang a chwa san man lo wangin a kanghlum boka chumini tho chuan kumsom pali mi Hmeichhe pangpo a kanghlum ve boka midang panga anin hniam bokani Myanmar junta force 10 February ni somni pakwa kumsang ni somni pali khan sito bazar an beyami som pani an that ninga ni jing khan military junta force te chuan Rakhine state capital sito an beya mi som pani thatin mi som riadvel an hliam ti Arakan army ten an soi naval base atangin jing dar riadvel khan selan kapa bazar tam hun lai tak vel ani nge a mi in hliam jinga somthum pakhat an serious zwalbik ni lai ni tlai atang to khan sito nai via naval le military base ten khwa an be to ani jing dar riadvel ani a bazar an ron be thuta Navy lama tangin ani ninga ni tlai tang to khan lai pui anron lakap charchar mai ti in mi pakhatina soi a ten kum top ma a rakhaila kimvek an tum wangin junta troops te chuan sitole khodang te ti chiat vek an tum a te chuan ethnic rakhaya mi te tana mun himber chu anop na hnuaya om khwa te an ni ti an lo puang to a February ni somni khan rakhai mi te chu yangun le Mandalay chwa sana anop na khwa te in son torin an ngen Bazara in hliam te chu sito general hospital an kalpui ngala junta hovin lo sha in damdoi in an lu chila nazwal bik te chu yangon damdoi na helicopterin an phur phei ngala ni sito medical staff te an pembo zo veka wangin an ni hian medical worker an mamo tak zetani military ten an khwa an be voi khatna ni lawa February thatir khan an lo be to a ma se khamitum khachuan hliam anom lo ani December thla khan regime force 10 sito suipiar wata lai puyan kablu ta ma se puak talawani rakhaya military an tlom na se emema chu wangin military regime chuan an thei to pin chiat na an thlen mek zela jin chwale lu chungchanga podan an siam hialani kha a Humanitarian and Development Coordination Office HDCO chuan February ni somni paruk khan thu chwa an siama November ni som pathum nulama junta sipaiin mi zali somruk pariat an hliama za som pakhat thatin noi ni sing ruk sangria zasari somthum pakhat zet an mani wangin an tlan chia to thuan soini HDCO chuan tu naya khan noi thum sing thum sang khat somruk pasari lai anin son chwa to thuan soibok Myanmar junta captain Arkarmin district police chief pawngsual le major thain hit ke su te chu rakhai execution hena anin puang Myanmar junta sipai le Muraku police te chuan Arakan army video laka rakhai mi pasari an thatti anin puang an soidanin an miman pasari te chu Muraku police station a da in December thatop khan light infantry battalion 378 headquarters a an shruayani a 10 December ni somni palia police station an la a mase infantry camp lam an pansan le ani battalion 378 company commander major Then hit ke su chuan lance corporal than ong le captain Arkarmin tenhena an miman te thaturin thuan pe a an tha ti jinga hian repar pakhat phula piar le phuthi ha journalist luite an telani major Then hit ke su chuan bompua ka tha an ni thua soya ama thupi tuero asoi chuak lo Deputy Police Chief Major pawngsual Army Captain Arkarmin te chuan January ni somni pathuma an tha thuan soi February ni som pakhat khan a chuan Muraku Townshipa Battalion 378 a clinic noya bom shelter ruangan hmuwa an ruang hmu te a hliam le silaya kana hnu ma an hmuani February ni somni pani khan Reporters Without Borders RSF te chuan junta twal thana ti top turin international community aw heng twal thana te hian Myanmar military mi zia atilang chiang hlea kumthum chung khan mi ti thinlunga hlauna ba ka tu lawa tharum bak shiata nei laweti in RSF mi Cedric Alviani chuan soi ani hian regime chu journalist somruk pani anmantak te chwa turina ti bok November ni som pathuma a 10 Rakhine state lak antuma tangkhan junta ho nun ron na arab thlak le zwalani Nipi doa junta capital bula police outpost halani resistance group pakhat oppressed people revolutionary force
OPRF tia ko teningani khan tatkun township nipi doa junta police outpost an hala regime police ten nikum khan nyangpat khwa an outpost zongzong an chwa sana an outpost hlui an hal sakwang hian junta force te chuan nyangpat khwa school le monastery te sipai tam tak an tir AA ten Rakhine State Capital bula junta horal thuam da na lir thei an ti chia ethnic Arakan Army AA te chuan junta ral thuam da na lir thei pani te chu Rakhine State Capital Sitoa nilaini khan an ti chiat sak Light Infantry Battalion 550 puitura kaltepo Puna jun khwa be anni a helai mun hi AA 10 February ni somni pathum khan an lo lato ani AA chuani ngani khan battalion headquarters an lak thei chep to thuan soibok Myanmar military jet atla a junta chuan technical failure a apu ningani khan technical failure wangin Myanmar military jet atla a thali chunga military aircraft tlak voi thumna ani thlona hi makui khokianga atla a akhal to te ro an himani thlona model chia shiat ni lova ma se source pakhat chuan Russia siam MiG 29 ani thosoi do Aung San Suu Kyi ro rel na hnulama tangin Myanmar abuai hlea junta havin an ethnic helpol hole people defense force tharte antimit zolo Tunai khan junta chuan China ne na an marlam bordara sumdo na kongle khwate achan nolani zirmi te soidanin junta in Russia le Chinese siam air fleet an mangna sa a January thla khan transport plane pakhat chu anram chenom India a military do tu sipaite khon turin athoka ache swal pala crew member in liaman tam hleni November thla khan light fighter jet pilot pani khal chu khochak lama atla a anti coup fighter ten an ka thla kangin an soi Amnesty International chuan military airstrike ti chu an mani do tu te an vona ni e anti fake account nei tu lalbuaya van chongin ti larin chana bak tong chuan thar chu pu SP a jongtein angai dam na SP a jongte tunai me ya ramdanga no pangthon chungchanga le thildanga man tong nu pakhat chanchina kaming anzia lan na post rang kalo muve a khatia kaming an hantar lang sham kha mi puirin heltil ni tir min tumna emo min ti mual pho tumna emo rem lova dem na ka phortel theina na tu te mo man ruwa po ang kati hiala keima chaw ni lo ka chungteril ru po ana hlea he min defame na post hi complaint siama ke serious ta kalak the ni ma se ngaidam mai hi atha ka ti ta zok ani nu pakhat man chungchanga kaming tarlang chunga Facebook a post siam tu hi chiang takin ka she to nge a profile chu hetiang he ni tlangwalarin chana kumsomli pani Facebook name lalbuaya van chong anu tarlang lo meila khwa bak tong chuan thar khanu pakhat man case chungchang heading le achung thuwa chuan kumtam tak inzom na ka nei pui to lo ka nu pui hlui ama point pasal dang pomlai nei to a chanchin thalo lam news a ke chau a pasal hlui ni si lo kha politics thila in be na rem changa ron mangin kaming zialan lui ni nge in asiata kaming tarlan ba ka post commenta post topic ai ma in musit ta kamin diriam na le chir the zuina tongkam moilo tak a om nem hle buka Hmeichhe pakhat phei chuan dot ngial ngan tak ka carer ti chethei khopa comment asiam wangin ngaidam dil na ka siam tir nge ani kaming tar langtela post siam tu larin chana aka lalbuaya van chong hian ama irom chhuaka post siam lavin BJP nu pakhatin alo drop sa vekle a post tirani thote ka han thele zela hemi case chungchang zulzui dewa BJP nu pakhat thu post ami chen khat commenta henu pasal hi SP akhan lom ni tia zo na chu oni eti in BJP nu hian alo reply zewa WhatsApp kal tangin kanilo thu po that takin ka shilfi a oni etia alo chana chu diklo zia sha in thiam lo takin edit zui tak nge a nimin lama kanukil tele chian tha te chung kwa point thil omdan te kan han soi ho ve a posiam tu hi engang mi jiang eti te kan han bel chiang ve reng boka an khomi te hnen nge atanga achanchin kan han sia chian nuale an khomi te thuron lang na oma ka ngai ten ingai dam thei chuan ngai dam mai tla ka ni tia thuron min pek te an chanchin thuk zo ka min han shil chip chiar ta ka wangte an soidan zong chu tarlan saklo zokila post to lo draft saktu midang anom thu kan shiat le tak boka wangte chuan kamalak tumna masa chu ka thulta a
posiam tu hi anu ne na anu fa chawa khosa ezon na shan pa nei lawa arem rem thok anu chom tu ni in an lo lai na tom vyang mai lo nia engai dam thei chuan ngai dam mai tla ka ni ti tu ten an din mun dik tak min shil khan ke siam sak min thul tir ta ani ber heti laya karil rulo atu pakhat chu tu te mobi ru chunga mi chhiat na tur zong tu an din mun post table tak ten post siam du silawa zpm workers har sajok le thlir thui lo jok te kuta rule kwa zen an han tum kha poi ka ti em mai ani kadin mun ang vel thawa mi har sa ten police le ko thleng thlenga an case boy puya an torte an khwa tanga har sa taka aizola aron kal fo tur te kha ka ngai to in case siam hi tha ka ti talawa karil ru ka thinlung nat na le ka thinrim na strong taka kalpui ai chuan an din mun a zirami te ngai dam theitu ni hi nakin zela nuam ti zok tu tur le lom tur kani kain ring ta zo ka ngai dam ka thlang ta zo kani thule a omani ro chuan ngai dam na thu thai chhia in achin chhuwa ka ziakin a chanchin kim chang ka thup then sakhi ka pholang to thungang engpori se politics thila kan zpm workers thren khatle bjp workers ten nunglam ka hoilana beiron min han chak don tatlat mai hi amak angrenga ke engma ni lo party workers pakhat ni ve mai hi minti mual phole minti ming chia thian mnf hi cheve tel tura an nga emoni le nge ke ma hi minti chia chim chiman chak ti hi ka ngai to telani thithokara ka vai vut vorin le lampola an ho to lu te mitle an nau te mit thlengin atimim na salhe chinti ka sia thian vai vut khukara tang hian lungte le lungtum tela min vomle thi chukaring chin reng ani remle rem lawa in mertel ram dan le inzom na lai kan zon ram don chuan evile adama tanga chotin kan chief minister pudua po hi ka angkal torani ma na falcon atang point posi siam theini a baktong chuan thar internet hi achak bik lem lovin ka shebok thinlung takin chana akl boy avan chong hi kangai dam make Israel Hamas in Dauna lalmal somaralte Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas tilaka ne na chang turin Gaza Strip chimlam Rafah khopui te tiamin Hamas military winga battalion zongjong te ti chimi vek angai ti in asoilang Hamas le Fatah ayo te chuan Moscow a in to khom na nein Palestine in zom khom sarkar siam le Gaza tundin le na tur thil te soi ho nan neya hewang tak hian Israel chu Russia chunga alung oilo hle reng ani WHO chuan Gaza Strip a van tlang le mimal building om te zinga za somja te chu Israel be na wangin ti chiat an ni thotar lang US Secretary of State Lloyd Austin chuan October kumsang ni somni pathum nuwa Israel be na wangin nu now singhi sanga te an thi to thua soilang nimin zirtop ni khan Yemen mi pui sing tam takte chuan ko thera Palestine mi pui te an thlop na tilangin lung oilo na lantir na an nei Jordan chuan chomdol na zona twar to mi pui te pui na tur bo ruak lama tangin Gaza Strip a voithum an thlak thu atar lang nimin lama khan Gaza Strip marlam Al Rasid Street a puina thilpek be se mi puite cho Israel sipaiin an ka wangin mi za som pani item lo ti thin zanhi somnga item ten hiaman lo twar to bokani nimin Egypt Air Force le Jordan changdonin boruak atanga puina thilte an thlak le na mun hi Gaza Strip mar lama ni in amhalam khan Central Gaza le Strip chimlama an lo thlak to a he tonin hi liam ta tang khan thunei to ten Gaza a ril tram na awanga thina le har satna thlengmek ti an tarlan nuwa apoimo hle to ani Karem Shalom Israel Ramri checkpoint na po Hamas ho mi mante chwa photin Gaza a chomdol na lu turte dan chun zom zel alani bok ngopa athi ruangin anin thleng to ngopa a K3P General Conference Ching Chief Mualpui Branch K3P member ti shwai tu bus driver nimin zinga basa an kai tho zolo Laldinliana kumsomnga pathum husband of Zorin kimi veng hnuai aizol ruang chuan an in a thleng to veng hnuai atanga bengwarna thudon danin Laldinliana ruang hian ni zandar sari vel khan an in a thlenga voin chondar som pania hian vuyani ang Laldinliana hian fa paruk nein pakhat cho boral to ani tarlan to angin Laldinliana kumsomnga pathum le conductor chuan an thlen na inbula bus da in conductor nen basa hian an riaka nimin jingdar sari le achan ve vela kai tho an tum chu an kai tho zo talawani conductor chuan Laldinliana hian zana apuma soisel thole zanlaya inthiara chwa tho soya Laldinliana ruang hi police ten atro langte an boy pui nuwa
aizol pan pui ani khati zong khatun chumata na kan han ti chwale thei ti chu ni e